Kini kedai ke All India Radio Shillong ke kubur ban pulit ibadah Ramdi kimat bakonsan jang ke kubur ang sepelah ke National Register of Citizens draft Assam mentakasni laporkan bahal ke bor pahara keleng ke jelah tentu menteri kerap kerlang juga sarkar pedeng Radha Mohan Singh ki mangrat bakin nang penyar ke komrat klempeng dan kamdawai hakaji plu kalau sotun organic farm Shillong hingga kesni beliau menteri kena ke sarkar pedeng badai kini ketenat Ayush Ushripat Yesu Mayat yang memandang jangka banta baar jangka jimto ke North East Institute of Ayurveda and Homeopathy Niyang Himajang yang Shillong hingga kesni kikubuan bebenah Menteri Rambak Kejala Assam Uwan Sarbanan Senawal ila pelang kejinyalang jembaro kesensuan perti Guwahati hingga kesni haswa kejimpelat ya ke NRC draft ke ban sepelat minta kesni ya ke NRC draft banungkong la pelat ya ke lapwe terik Usman Baladan kabakan tu bagi kerten jengki Iwai puan kendai kelengut kinang syong ya ke NRC jauh Usman kerkendai sepak sampuai ke bala penting mah ke Jala Assam hipok kejimpet jangka yang bisyar baklik do jangkari usunawal ila ong baan ailat ya kibri bakin pek bat kentho hadin kejimpelat ya ke draft bat kita di bandan kerten do kindai bandan jingklima jingman kinang syong kila ban pek ya kerten jengki ya ke NRC draft lembaga internet lanit pun kiman bar bala ai lanit SMS bat kunjuri lembaga NRC seva kondras laporkan baru ya kini pahara keleng kejelah kejimpelat ya kami ke National Register of Citizens lembaga NRC draft habaya keren bat ke All India Radio Special DGP u Palab Bhattacharya ula ong bak sarkar pedeng kelapa kambon kibor pahara ula ong bat berlapa sikit kartu kan ki jaka bat kibadan jinshong sir kanang banlat kini ke jinja Menteri ke sarkar pedeng jangka tenat karab karlang bat kabah kamiat jungki mangrab Radha Mohan Singh ulalek cuma ike jakaran kebat pendengkam dak sebok mariang lami klem pendengkam dawai kebadan halal sotun hinan kesni ketai ke jaka kebadan nega jinhir kumbasa haka bat balak ni diki aku tuni kilang win jungka lau sotun Farmers Association uni menteri ulayah keren bat kimangrab jang ketai ke jaka bat ulayah roro ike jungki shitam jungki ban persang ya ketai ke rukam rab klem pendengkam dawai usin ila penseluruh eki bikin nang penyar syuk-syuk eka jakarab jangki bat ula onggo syaki ya sarkar jangka jela bikin ajingarab hakabai debat kini uni menteri la kular ban ai ke jingarab maka sarkar pedeng yang kebantuan tu ya kami kerukan rab hakajela hakabai debat kini ki ya ke sarkar jela kila ai ke jibab syau ni menteri baka jela kerajaan ban penyar ya kami kerukan rab dak sebab mariang hakum basapo hajar haka ke jaka bakan kep ya baru ke distrik Hamid Halua bat kejing sedang jung ketai kerukan rab kandap laisman ha urubayar arajar kat kendai kan penang go ika jela bakan go ika sehinot jungki marab ke bepeni daka rukun rab daka sebab mariang Menteri kena ke sarkar pedeng diberi peja ketenat Ayush Ushripat Yesu Mayat ulat liau mamangrin jangka benta baar jangka jinteng ya ke North East Institute of Ayurveda and Homeopathy Niya Campus Maudiang yang Shillong hingga kesni haka jingkren jang ni menteri ula pempau bahkan ya ke jaka puluh kan sepuni ya kinang sumar ke balak bangarap ya ke rukam sumar haka ni ketan kan aning sin ya kibrio bikin tun bat pemit temsa ikikan bat dawai haka ni ketan umayak ula ongdo baka niya kan long kejaka maka benta ke jingpulu penya ke rukam sumar Ayurveda bat rukam sumar hendai haka Southeast Asia hibarok kawai kan bau join secretary jangka tenat Ayush maka sarkar pedeng Uroshan Jagi haka jingkren jang ula ong baka tenat Ayush kalong kebaklai ban harap ban penklang ni kijaka ajing suman lani jaka pulu haka tahun syatu lamingi kanang bakan pensab ya kibri bikin yo ya kilat jing sumar kibabha ujagi ula kerpat yo ke sarkar jela bakan penklang ni kami ketenat kanang bakan nangkyo syado kikar dan distrik bat kiblat Menteri yang badu kari Narendra Modi ula ong baki jumpa jangka sensar khadar ke babha bat ki kampung dia ke depan pai shabaro kinang syang jangkari kanang bakan la dan penlang ya kari India ke batumai ula ong ya kani ke program jangka All India Radio ke man ki bad hakasian ke basakun ye himun kesni Umodi ula ong bakal ade ke por dan kamyal ban baka sensar khadar ke babha ke de ke hok tendra jumbaro kinang India Umodi ula ong ru baka de ke jingkit kli lang jumbaro ban iet ban yada ban penye pensa ya kemarin
Umudi lepan kenari ki armut ki kena samna ki badan Amerika ki ba nakashnangre bareli ki balashnal ka smart gaw app ka penuso ikimang kendang nakaleng ka perti. Umudi la jin kubleru ya ka himadas ka thayele ka nakari ki balawandra buram da ka jinjak jangka ya ka takmaksar ha ka saspa meter race hakikindat si balalet ha ka junior under 20 world athletic championship ha Finland. Umudi la ajingarero ya Usendar Singh Bejar ka Ekta Bram bat ya Yogesh Katunya kinangule ka badan jingdina ki department ki balawandra nam lakari. Menteri Lambat Duk Kari lapan maburan ro ya Gopal Das Miraj Umangtok Petri badan Syukrat Shen. Kami ke kubur kawan Syuki maka All India Radio Shillong. Menteri Ketenat Kerap Karyang Jangka Sarkar Pedang Uladat Bambishar Bina ia kijintri kam Jangka Ketenat Agriculture, Animal Husbandry and Veterinary bat kiri Ketenat Ringkat bat kiri jangkita Ketenat Haraj Bavan Hakasmi Sekjan. Uni Menteri Uladat Bambishar bat Bishar Bina ia kijintri kam jangki skim berpihar lembar ke Sarkar Jala hapok kijintri Jangka Ketenat Jang-U ula betak ia kiri jangki Ketenat berpihar bakin pek baki skim ki badai maka bentar kabahar kemuat jangki Bangdam bakin nak banyak hak kepul balabu. Kami kalak berpenpoy ke Sarkar syakatun berpenkiu Asya ke Jingyo ke Mangram Hashwa Usman Arajar Al-Quran. Uni Menteri Leptaru ya ke Mampet ya kekam bakin pak ya ke Utilization Certificate jang kepisah ke balpendam kam syaka Sarkar kenang bakan mendam ke jintut dan ke jimpa ya ke jingirat pisah maka Sarkar pedang. Lepas lepas kisan Amir Kimam Bangladesh Hemin Kasmi Shah Naman Kaca Dubri District Assam ke Principal Secretary Jangka Ketenat ki Kampo Yung ke LS Changsan kalau ong ya kita lakin bean dekat yung bishar kum kinangwe ki balawin bean dan ki balasa tam hadian ke jingkut ke visa jangki ke Changsan kalau ong ri babaro kita ki ladat bansyong ha along madu usnam arajar khat hadu usnam arajar khat mu lapa na iki sa Bangladesh hadian ke Sarkar Bangladesh kalau ladat menjur bagi day ki bana Bangladesh. Kejing pesang ban aji ka yakile no ki belawan IT no pada ki kodi da ke Sarkar Assam kenang bakin la ban kesha ni kejing im baman kesni jengki kalong ke bayat dan ke Sarkar Jilla kadang penteri kam ya artili ki skim dan baka Assam Skill Development Mission ASDM dan penjana ya kemu kono kesap bakidan kenang bakin la ban kesha ni kejing im baman kesni jengki. Menteri Ketenat Skilled Employment and Entrepreneurship Jangka Assam Uchandra Mohan Putwari ula ong bagi skim Swabalamban Kepala Penteri Kam ke ASDM dan AJI ka yakile no kebelawan IT no ula ong bala kami ke skim an sa Penteri Kam haki bentar-bentar. Sakawai pat ke skim ke Karagar Sekarigar ya pelat na kebentar ki kaudi Jangka Jilla bat ula benrap syuk balemba kami ke projek an sa AJI ka ban pendha bat pendra ke sa jangki kenang bikila ban yang halak ki jangki kijat. Ketenat ki Kampo Iyong ke Sarkar Pedang kalau ong baka jinjur slap hakami ke ayam kalau tak juri ki hindri tu ki jaka ha ke balsam spa lapisan mot ki brio kila do ila ke jingin bat shispa prapu prang bat kila mensa ringkat bat ki jinjular bat do no ila ki yang ki samjungki kat kom ke jinglum jingtip bala pelat ke Ketenat ki Kampo Iyong New Delhi la ong bahadu mentah ki jilla ke belasyak tak jur ki kentup ya ke jilla Assam Gujarat Kerala Maharashtra West Bengal bat Uttar Pradesh ke belakta ya palat kendai pesawat ki district hadu dengan kesini ke jingyo selap ha Assam ke longsam spa perpisan penyo millimeters ke belakta iki arpwe tali ki district Jangka Jilla kumba shihajar aspa apu pratali ki shnam kila syak penjular ha uslam ke belakta ya palat shipulak khatra hajar sanspa andi pu pramot ki brebat lapu pramot ki belade no ke jingim kumbala pisan hajar mot ki brio lapun kendria no shiki arspa nyo putali ki jaka aji nirang ke Sarkar Pedang kalau dapat banpa iki khat artili ki kenhun maka NDRF bat arpunumut ki arpunutili ki lin ki banlet arjingarap ringkat bat ka SDRF ki balapa shikilako tili ki jaka haswa ban penkut ikani ke kubur sashi sien kimat bukonsan. Ansa pelat ke National Register of Citizens Draft Assam mentah kesini laporkin iki buat para ke Lengga Jilla. Kentu Menteri Kerap Karyang Jangka Sarkar Pedang Wadha Mohan Singh iki mangrap bakin mampun lari korkon rap kelem pendamkan dawai hak jipli kalau saitun organic farm hasilong hilang kesini.
Beliau Menteri Kena Kesehatan dan Badik Kini Ikatan Ayush Ushripat Yesu Nayak yang mau rin jong kabenta baa jong kajinte ke North East Institute of Ayurveda and Homeopathy hinayang hinaw jong yang Shillong hinan kasni. Katong lapay siya kabukot jong kakubor kapawan sipi naka All India Radio Shillong mentang nasa na pagkadang station na kabenta kakubor.